Kalimatu dalam alamat nafi nafiha mutari nafiha hadis zamani. Kalimatu dalam alamat nafi nazabal wa ghairiha au qasmun tusawwa wa tushaddu ala mawdi'a ma yadaghayaru bina umfai bil hamdati dia daima yamsahu alaihi madala alamat nafi ma yadullu fi nafsi samani madhi sabaqa wa yatayammamu sahibu jabairi wa yatayhi kama sabaqa wa yusalli wala kalimatu dalam makna fi nafiha wal ghairiha air jabairi ala suhrin dalla ala makna dalla ala makna mutarinin bi ahadi zamani dikran ada tanwin nunu zaidati sakinati di zamani madi lakinnahu qala fi majmu'i inna itlaqa dengan ta'rif yaqtadi adama farqi ay baina a'dha'i tayammumi wa ghairiha wa yusdaratu fi jabirati an la ya'khudhu manduan semua subuh fajru bahman badawati Raja nombor. dengan ta'rif dan orang yang mempunyai ta'rif mufrad itu jangan orang yang mempunyai jika dengan ta'rif mutasil malaysa lahu zuratu fil lafzi jika dengan ta'rif mutasil itu jamak jabirat wallazi wa wallazi la adanya kurban itu beberapa kayu atau bambu yang diratakan akannya tiap-tiap dan diikatkan di atas tempat yang pecah supaya sedagingnya pecah. Itu basuh Ayah ada situ dah. Situ dah. Jadi guru yang pakai kurban, guru yang punya jabair jamak daripada lafaz jabiratin dengan fatah jabatan dengan fatah jim. Yang dikenal kurban itu ada dua macam. Contoh wajib kain ataupun nakrim yang ibaratnya ada tempat yang luka ataupun yang patah lupa untuk sedaging ataupun untuk sembuh pecahnya dan dan satu yang sahihkan dah terbuat Sampai atas saya nombor. Tu alam je sih nama leher ni kau nggak heboh. Pakai nggak ngudu nama? Bukan Naim. Hah? Dan jadi orang pakai jabat guna dan basuh dengan dia menyahana mungkin telah oleh kurban madalah ala hurusi
di zamani madi. Karena yang mudara dan Dikenan takrib Oh, kedua ulit itu namanya. dan tayamum oleh si sahibnya bak wajah dan dua jari seperti lagi yang kalian terdahulu itu. takrib amat. Malaysia lahu suratu fil lafzi. Ano yan lam? Dan sembahyang Ma yataghayyara. Yang wala na bumakna ka? Bina Bumakna. biyadati hamdati. dan salatnya si sahib dan tidak jenis mengulang yang sahib di atasnya Ma yatagayyaru. Ma yataghayyara. Ma yataghayyara. sahib jika ada sahib Ma yataghayyara bina mufradihi au bil syaklin au qadir au itu yang meledaknya artinya jabair di atas yang suci dan itu dengan takrif adanya korban itu sabit pada selain anggota tayamum. yang diku dengan takrif tasniyah. Takrif nasab. Dan dalam sembahyang oleh si jabairnya dah nak jenis ulang sembahyang punya Kini dah muku ya. Kini dah. tidak sahibun tidak mampu angkat rumah kepadanya mudah sahibun jabair dalih mudah ada Dembah kan? dia mau khabar mampu angkat rumah kepadanya Nah betul itu ni. dia mau jabair dalih dalih berumah menjadi serang kepadanya biar Suratu fil lafzi. Sama sahaja yang dibunuh kata lagi. Jadi pun bunuh kamu sahaja kan? Au rata karbon Malam yang kedua walamun malam yang tajawazu fi'lu fi'li lam maf'ul bih malam yang tajawazu fi'lu fi'li lam maf'ul bih bal fi nafsihi tenang malam yang tajawazu fi'lu fi'li lam maf'ul bih Syadu lalu pengenaran malam dia maudiin tidak beratnya mudah maudiin taslim alih wa nabiyyina mudah tidak berserah ma da'ala ala isnaini
ini wakadalam mufradu. Ya Taimu, Ya Taimah, Ya Belajar, Belajar. Ya Taimi, Belajar, Belajar serang sedapnya. Yang sahu, yang darai marfu. Kalau Belajar, Hai Tunamer. Jenazah Batah. Belajar. Diserah pada dunia. Dia belajar. Ma'il belajar diserah pada dunia. Dia rujara. Wal ismu marfu wal Ya, haji. Ya. Menarai. Baca. Enak. Oh, salli. fatu bi Imam Muhammad bin Dawati. Dia apa? Ada? Deh, wang kulupi. Wadam. Belum ada? Malam yang apa habis yang? Mutada. Jumadil. Mu'ariyan wa nilah.